Бог милосердный, Он клича нас и спосылает милости час, каб наши души стали чистей. Иди, иди, худчей, грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй на кожнém месте и у кожний час. Jezus czekaje nas. Грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй на кожнém месте и у кожний час. Jezus czekaje nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Сегодня Костел вспоминает святого Антония Падуанского, святора и доктора Костела. И за его заступництвом представим Пану Богу nasze prośby, nasze intencje, a особливо будем доручать Божьей милосердности Зофию Мордас у 21-ю годовину після її смерті, випрошуючи ласку пробывания серед збавлених у небе. А мы перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласть на святейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейше, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты дал своему народу святого Антония, як выдатного проповедника и опекуна бедных. Учини, как мы праз его заступництва жили як добрые христиане и у кожной потребе отрымливали Твою допомогу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Czytanie kniги proroka Исаии. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастил меня, обвящать добрую новину убогим, послать мне, перевязывать раны змученных сердцев, проповедовать вызволение полонным и вязням свободу, обвящать год ласки Пана
і дзень помсты нашага Бога, каб суцяшаць усіх засмучаных, каб развесяліць тых, хто плача на Сіёне, каб даць ім вянок замест попелу, але і радасці замест смутку, вопратку хвалы замест духа маркоты. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Я принесу Тебе, Пане, ахвяру хвалы. Я принесу Тебе, Пане, ахвяру хвалы. Я верю нават тады, калі казаў, я моцна прыгнечаны. Я сказаў у боязі сваёй, кожны чалавек і лжэц. Я прынясу Табе, Пане, ахвяру хвалы, каштоўная ў вачах Пана, смерць Яго святых. Я слуга Твой, сын слугі Тваёй, Ты разорваў мае кайданы. Я прынясу Табе, Пане, ахвяру хвалы. Я прынясу Табе ахвяру хвалы і буду заклікаць імя Пана. Выканаю свае абяцанні для Пана перад усім Яго народам. Я прынясу Табе, Пане, ахвяру хвалы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зяеце нібы светачы ў свеце, прымаючы слова жыцця. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Табе, Пане. У той час Пан прызначыў 72 іншых вучняў і паслаў іх падвое перад сабою у кожны горад і месца, куды сам хацеў ісці, і сказаў ім: «Жніво сапраўды вялікае, а работнікаў мала. Таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні каліты, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітаеце. У які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце у ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае». Гэта Слова Божае. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, вельмі знаныя словы, якія гучаць неаднойчы. Так Бог полюбіў свет, што Сына Свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто ў Яго паверыць, меў жыццё вечнае. Так Бог полюбіў свет.
Так Бог полюбіў кожнага з нас, што ахвяраваў свайго Сына, каб мы мелі жыццё. Пасля таго, як гэтая еднасць любові Бога з чалавека была разарваная, людзі жылі надзеяй, што наступіць той момант, калі гэтая еднасць зноў вернецца. Да народа выбранага былі пасыланыя прарокі, якія абвяшчалі гэтую надзею, прыпаміналі пра еднасць, аб вернасць з Богам Айцом. Але чалавецтва неаднойчы упадала. І вось калі наступіў момант, калі Бог выслухаў просьбы, малібы народа, Ён паслаў да маладой дзяўчыны пасланца свайго. Благаслаўлёна тымі жанчынамі, бо ты станеш маці Сына Божага. І яна выказала гэтую волю Божую сваёй згодай. Няхай мне станецца паводле твайго слова. Ад гэтага моманту пачалося гэтае збаўленне чалавецтва. Езус Христос, яе Сын і Сын Божий, Ён пайшоў у свет, каб абвяшчаць добрую навіну. Ён выбраў тых, якім потым скласць на іх рамёны абавязак несці гэтую добрую навіну ўсяму свету. На сваім шляху спатыкае розных людзей. Як сёння чуем у Евангеліі, выбірае 72 іншых, каб ішлі. Не толькі 12, але іншыя, каб ішлі і абвяшчалі добрую навіну. Праз вякі сярод усіх іншых з'яўляемся і мы з вамі. Праз сакрамент хросту мы атрымалі дары Духа Святога, а таксама атрымалі абавязак быць сведкам веры. Езус Христос праз вякі спадзяецца на кожнага з нас. Ідзіце, вось я вас пасылаю, бо жніво вялікае, але работнікаў мала. Столькі яшчэ ёсць у свеце тых, хто здаля ад веры, ад Бога. Патрабуюць нашага сведчання у нашых дамах, у месцах працы і у нашым штодзённым жыцці. Сёння Езус пасылае нас, каб мы былі гэтымі сведкамі сапраўднай веры, надзеі і любові. Просім жа аб гэтую веру для кожнага з нас, аб умацаванні нас у гэтай еднасці з Богам Айцом. Амен. Пра заступніцтва святога Антонія шчыра молімся да Айца Нябеснага за паўсюды Касцёл і ўвесь свет. Молімся за папу Леона, каб для хрысціян ён быў знакам еднасці Касцёла. Цябе просім. Молімся за ўсё чалавецтва, каб яно дачакалася спакою ў свеце і магло жыць згодна і без страху. Цябе просім. Молімся за пакліканых да манаскага жыцця,
каб яны аддана служылі Богу і ближнім. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто збочыў са шляху веры, каб Бог даў ім ласку на вяртанне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто папередзіў нас да небеснай айчыны, а асабліва за Зоф'ю Мордас у 21-ю гадавіну смерці, аб супакой жыцця вечнага ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб падтрыманыя Божай ласкі мы рашуча супрацьстаялі злу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, пачуй нашы малітвы і распаліў нас прагу з'яднацца з Табой. Праз Хрыста Пана нашага. Аминь. Навучи мяне, Божа, любіць усім сэрцам Цябе, Езу милый, каб і душу Табе присвятить і не быць усё жыццё боязливым. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога и правда, и вечное жыццё. Ты дорога и правда, и вечное жыццё. Навучи мяне, Божа, прымаць Твою милосердную волю и николи не наракать на свою шматпрацоўную долю. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Касцёлу Святому. Святому. Ласкавы Божа, прымі дары, якія мы прынеслі на Твой алтар у дзень успаміну святога Антонія. Праз гэтую святую ахвяру адпусці нам грахі і вядзі нас да небеснай славы праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. И с Духом Твоим Угору в серці узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з радасцю аддаём пашану святому Антонію, якога Ты даў як адданага пастара для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, Яго словамі нас навучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы:
Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Зофію і пра ўсіх, хто Твою ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе браннікам, са святымі апосталамі, са святым Антонім і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча Усямагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моцы хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костюла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе
нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Под Твои приходим двери, щирым сердцем, полный веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый з неба. Зразуметь нам трудно это, каб Сын Божий, збавца свету, аж так скрылся всім на диво, и у хостии жил правдиво. Милость Бога заяснела, як змянил хлеб у свое тело, нам покинул споживать, каб праз гэта нас збавляць. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа. Ты для грешных справедливый, и для добрых милостивый. Хоть анёлы у небе близко, пред Тобою паўшы низко, стяж на твар Твой споглядаюць, чым ёсць Бог, аднак не знаюць. Молимся. Усемогутный Боже, у день святого Антония Ты узмацнил нас на святой гостине, обновил мацуй наши духовные силы, каб мы заховали непорушным дар веры и шли шляхом збавления праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую за супольную молитву, а зараз выставление Найсвятейшего сакраменту. О, Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце, Бог святый, Тебе хвала во всех
святый Боже, Святая Троица, один Боже, змилуйся над нами, серця Єсуса, Сина і Царя предвічного, змилуйся над нами, серця Єсуса, во лоні Діви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами, серця Єсуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами, серця Єсуса, безмежної величі, змилуйся над нами, серця Єсуса, святиня Бога, змилуйся над нами, серця Єсуса, сіліба найвищого, змилуйся над нами, серця Єсуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами, серця Єсуса, наполнивши вогнища милості, змилуйся над нами, серця Єсуса, справедливості і любові скарбниця, змилуйся над нами, серця Єсуса, добрині і любові повне, змилуйся, серця Єсуса, усіх цнот у глибиня бездонная, змилуйся над нами, серця Єсуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами, серця Єсуса, володар з'єднання всіх серця, змилуйся над нами, серця Єсуса, у яким усе скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами, серця Єсуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами, серця Єсуса, змилуйся над нами, серця Єсуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами, серця Єсуса, у милостивлення за грехи наші, змилуйся над нами, серця Єсуса, наповнене снявами, змилуйся над нами, серця Єсуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами, серця Єсуса, послухняне аж до смерти, змилуйся над
Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Jezu cichy i pokorny sercem, Учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, всемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Своего, на хвалу і віру, яку Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тим, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Своего Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Амен. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоєго алтара. Ми Твоя Твоя власність власність, і і Тобі Тобі належать належать хоче. хоче. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, і притули усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, каб як найхудший вернулися на батьківський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь володаром для тих, хто помилково чи праз незгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастор. Одари костел Твой безпечною свободою, дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на усій землі от краю до краю один узносився голос. Хвала Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Йому хвала і пошана на віки. Амен. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Даўцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живеш и володариш на веки вечные. Амен.
Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечна, хай будет вечна Иисусу, честь и хвала. Нехай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечна, хай будет вечна Иисусу, честь и хвала. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечна, хай будет вечна Иисусу, честь и хвала. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i powczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament.